Эми мынау жаңыларга келели. 5 пробега дейт. Nissan деген машина экен мынау. 2003-жылкы мынау Nissan ТМС'инде окуп алып айткенбиз мынакей. Nissan. Телефону болсо 0555 94 78 40 7800 доллар сурап аткан экен. Мындай Nissan деген машина экен. Азыр ушунун пробеги жок, жаңы машина экен. Мындай кылып тартып берейин. Мындай машина экен. Артындагы аталы. Nissan. Так, андан беле. Onun baası жазылды экен. Мынау да Toyota Crown мындай экен. 2004-жылкы, пробеги 180, 11,5 миң доллар сурап атыптыр. Телефон 0778 71 46 51. Toyota Crown дейт. Состояниясы отличный состояние экен. Окей. Toyota. Так, мынау Odyssey Absolute деген 2004-жылкы, объем 2.4 экен. 8500 доллар сурапты. Камерасы арт көрсөтөтүн камерасы бар экен. Отличный состояние дейт. Телефон 0555 94 78 40 дейт. 8500 сурап аткан экен бул. Мына Absolute Odyssey. Мындай машина экен. Отличное состояние. Так, анын жанында эле Mercedes E320 деген турат. 160 миң километр жүгүрүптүр. Оригинал экен. 2003-жылкы, объем 3.2. Японский дейт. Вся позиция деп жазып коюптур. 8900 доллар экен. 89 деп жазып коюптур. Телефон 0555 75 57 73 дейт. Аманда эмес. Мынандай состояниясы бар экен. Mercedes. Mercedes япошка дейт. Мында арт жактан тартып берип коеюн. Мындай Mercedes. Mercedes 320. Так, анын жанында эле Subaru Outback дейт. 150 километр жүгүргөн экен. 2011-жылы экен, автомат экен. 14 миң доллар сурап атты. 0555 18 09 09 дейт телефон номеру. Мына Subaru.
Mınamандай sostoyan eкен. Nasıl bara. Mınan özünün emesini tat berip koyayın. Mınan özüne roh balıgıla. Kudağı. Mınamday eken. 7200 сурап без вложения дейт. Японский екен олар. Мынандай машина. Onda отличный состояние екен. Так. Мына кошуналып барып көрөлү. Бул 2003 жыл экен, объем 2.3. Телефон 0535 81 45. А это сколько просится? 7200. 7200. 7200. Амандай. Жақсынакан машина екен. Хозяйны жүрет. 7200 сурап аткан екен. Мындай машина. Как этот? Honda как? Honda Odyssey, Absolute. Absolute. Honda Odyssey Absolute. Один хозяин, родная краска. Honda Absolute. Вот родная краска. Так, мынамында Honda Odyssey турат 2002 жылкы газ плюс бензин дейт. Сена 6-7 сурап аткан экен. $6000 700. Ошондо 0556 77 79 33 экен мунун телефон номеру. Мынандай Honda Odyssey. Сейчас вижу, голову летает, блядь. Жанында эле кошунасын көрөлү. Kia Soma 2 деген ушул экен. Пробеги 124 экен, 2004 жылкы 1.8 экен. 4700 сурап аткан экен. Телефон 0555 32 24 42 экен. Азыр машинаны тарталы. Мынандай машина экен. Мына сырты ушундай. Сырттары ушундай машина экен бул. Да. Азыр салонун ачып берген атат. Салондордун ичин тартып коелу. Состояние просто сказка. Да.
Вот состояние сказка дейді хозяин. Смотрите, вот салон. Азыр салонның ішінің барын тартып қалай. 123 тысячи пробег. Оригинал. В гараже стоял у дедушки. Прибор. Мына приборлар мындай екен. Мына салондардың іште тап-таза екен бұлар. Как вас зовут? А? Зовут как? Максим. Максим. О, Максим, вот машина. Сзади, смотрите. А, Все, смотрите, все четкое. вот чисто. Не таксовано, ничего. А в гараже стояла. А за сколько отдашь вот это? 4500. А Окончательно. как это называется машина? Kia Шума 2. Kia Шума. Шума 2. Kia Шума 2. Салондор монда. Салондор тап-таза екен. Спасибо. Азыр мына Максимнің дагы бир машинасы бар екен. 5900 сурап аткан екен. Toyota Puncargo дейт. Ол 156 миң жүгүргөн екен. 2004-жыл екен. Мынакей 5900 сурап аткан екен. Мына мындай машина екен. Состояниясы жакшы екен. Мындай состояниясы жакшы машиналар бар екен. Мынанда Toyota Amparo деген бар екен. 171 миң жүгүргөн екен. 2004-жылкы. Объему 300 дейт. 4 дымы дейт. 13600 сурап аткан екен. Телефону 0555 32 24 42 екен. Мынандай машина. Мынандай машина екен. Артын тартып келели. Салондорун көрөлү, салондор кандай екен. Артына мынандай багажын ачып атат. Салондор мынандай салондор екен. Салону тап-таза екен булар. Мына приборлары. Андай Toyota Aurora дейби. 137 пробег жүгүргөн экен, 2003-жыл экен. Объему 2.4 ВД дейт. $11.200 сурап атты. 0554 44 0013 екен. Мындай машина азыр. Мындай машина екен. Ана $11.000, $12.000, $11.400 атау. 11.400 мына ушундай машина алсаңар болот экен. Жап-жаңы свежий машина. Перегонкадан жаңы эле перегонать этип келиптир. Мына арт жагы, арткы состояниясы мындай. Мына жаңа алып келген дагы Honda Odyssey Absolute дейт. 157 миң жүгүрүптүр. 2004-жыл экен. 4 дымы дейт. Автомат екен. Объем 2.4 екен. 8700 сурап аткан екен. Телефон 0555 32 24 42 дейт. Мындай машина екен.
Absolut. Honda Absolut. Жаңысы екен. Мына қара цветті екен. Мына Honda істеп жаңы алып келгендер екен. Honda істептің жаңысы. Так, $8,900 екен. Телефон 0557 93 83 13 дейді. Пробег 157 жүгіріп тұр. 2004 жыл екен. 2004 жыл күні азы жаңа алып келіп қойып продажаға қойып тұр. Шындай базар жаңа алып келіп отқан машиналардың бағалары. Так, мынау Mercedes екен. Mercedes MV 221 дейді. 10 жыл екен. Пробегі 127 мың екен. Алдына 5 пробег деп жазып қойып тұр. $25,000 екен бұл. Телефону 0551 91 93 91 дейді. Мынандай машина екен. Мынандай емес. Мынандай Mercedes екен. Так, мынандай Toyota Camry. Пробег 143. 2013 жылғы автомат. $14,200 сұрап тұр. Телефону 0709 51 97 15 дейді. $14,200. Toyota Camry деген машина. Toyota Camry. Camry дейді. Машина екен. Мынауында Toyota Highlander дейді. 22,500 сұрап тұр. 3,5 екен кубы, 3,5 гибрид дейді. Так, телефону 0709 51 97 15 екен. Мынандай машина екен. Мынандай гибрид деген. $22,500. Mынау машина екен. Мынау Toyota Harrier деген бар екен. 2004 жылғы. Идеальный автомат дейді. 5 ступичный 3 куб екен. 11,200 сұрап атқан екен. 0708
97 77 70 ekan telefon nomeri. Mana mashina ekan. Mana mashina ekan. Mana Toyota Hybrid 12-yil ekan. 13200 ekan bu. Telefon nomeri 0555 30 29 19 deydi. Mana mashina ekan. Hybrid, Toyota Hybrid degan mashina. Shunday bor ekan. Janında istep turadi, istepdim. Артына тарта кетелем, ушуну сенасын. Алдынан көрөй сенасы бар экен. Так, азыр бул истептин сенасы. Договорный айдап койгон экен. Айдын казайына коюп тур, телефону болсо 0554 0355 74 deydi. Onda qara istep ekan. Onda qara istep. Mamamda bir istep var ekan. Bu istep bolsa doговорный сена деген ордан 7700 турат экен бул. 7700 сурапты. Телефон 0705 77 05 77 deydi. Onda appak istep ekan. $7000. $7700. Şunday surapatkan ekan. Onda istep. Manda istep ekan. Manda Honda Prada деген турат. Honda Prada 2003-yil ekan, объем 2.4 ekan. Gaz, benzin. Прошу $9350 deydi. 0532 07 08 ekan telefon nomeri. Honda Prada degan. Shunday ekan. Анын жанында эле Honda Prada 2004-yil ekan бул дагы. 2 объем, прошу 8300 deydi. Gaz плюс benzin deydi. 0532 07 08 deydi. Telefon nomeri. Mana bu appak. Appak mashina.